salama ralahy. Tsara. Tsara. Est-ce que afaka miresaka aminao za azafady? Ya mety. Saotra misaotra. Hitantsika sy taratra zany tanora am'izao fotoana dia varibary somary mandrimandry karaha sabedy ary. Dia zany zany ralahy misy zavatra ty ampita aminao ary ampilazaiko aminao sady no anontaniako anao. Tsao mba fantatra anao ve azovy zany Jesosy zany? Jesosy? Zany aza tara ralahy tsy mila tara fa maniran'izao tontolo zao mitady tany misy zany Jesosy zany marena matsana riva isan'andro hoe mamitany hoe aiza Jesosy zany tonasako ty boky masina ty ato ihany tantaran'i Jesosy daholo. Tsao mba fantatra anao fa tena zany fanontaniako ralahy. Zao Jesosy? Tsy haiko dia fô za koa mbola vahiny za amin'ny quartier eto. Zay mbola vofindra zay mampipetrapetraka za avy nitatitrentana ato zay mangalangalaka ato fa reraka za. Jesosy zay ndraiky tsy dia forenika amin'ny quartier eto, tsy haiko za mbola vahiny. Fa anao zay ty misy couloir raiky andehananao karaha igny. Sao fomba hitanao mety olo agny tantany olo ambadimbadika fo mety olo agny mahay raha zay. Jesosy zao. Tsy haiko dia agnorazavagna agny fô anao zao ty mandehandeha io misy couloir raiky sao fo na raha anao nandalo tato anao eo? Sao fe tokony ato zay. Sao nandro. Basta ambola misara toko. Andriamanitra tahiro izy fa tena tsy fantatra zavatra ataony. Alô fô, za ambadimbadika magnano karaha igny couloir tokondraha. Iny tokondraha tokony ahitavana. Tahiro izy Andriamanitra fa tsy fantatra zay zavatra ataony. Mahitsiva fô.